Ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tšeo. You were clueless and you knew that you were clueless. That's correct, Mosh. Lephodisa la ka kantorong warrant officer Marumo Magane go hlolega dikwa ka dipotšišo ka komisheneng ya Matlanga ka ga tsela yeo ba šumanego le lefelo la tiragalo ya go thopša ga dikobatši. The ANC League has noted the recent development and continued public discourse surrounding the Phala matter. League ya baswa ba ANC e thegile sephetho sa mopresidente Cyril Ramaphosa sa go lebeledišiša leswa pego ya panel yeo e ikemego ya Section 89. We have gone down by 345,000 people, and we have gone to 16.8 million. We were sitting at about 17.1 million in the last quarter. Go begilwe ge dipalopalo tša tlhokego ya mešomo ka nageng di oketšegile. Bešeng Thobela nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla wa Rrao ka Stanley Tlalo ditabeng tša lehono. Tša mathomo ke tša gore bohlatse bo akanya gore molaola sephethephethe Chief Samuel Mashaba le lephodisa la ka kantorong warrant officer Marumo Magane ba kitimetše lefelong la tiragalo ka mosegamanye ngwageng wa 2021 nakong ya ge go thupša diokobatši tša mohuta wa cocaine go seo go dumelago e be le kgato ya go ba le manomabe. Seo se tšweletše nakong ya ge Magane a le ka go ehlatsa leina ge a fana ka bohlatse ka komisheneng ya Matlanga moo go laetšago gore bobedi bjo ga senka bja latela molao ka ge ba senka ba leletša bahlankedi ba maleba go tla lefelong la tiragalo ke rialo le gore ba be ba sena bokgoni bja maleba go šogana le melato ya diokobatši. Tsela yeo molaola sephethephethe le lephodisa leo le šomelago ka kantorong ba kgethile go ikarabela go tshedimošo ya mabapi le setlabela sa go rwala dithoto seo se bego se rwele diokobatši tša mohuta wa cocaine e tsošitše dipolelo di gana go fela. Se ka ge mediro ya bona e laeditše gore go latela ga molao go ile go a hlokomologwa gomme bobedi bjo bo be bo sena ntlha le thito ka ga mošomo o ba bego ba go dira. You were clueless and you knew that you were clueless. That's correct, Mosh. Mashaba was clueless and you must have known that he too was clueless. Correct? Correct, Commissioner. What on earth were you doing handling any of the objects there, the container and the contents? What on earth were you doing? Commissioner, we were innocently trying to process this. Magane o ihweditše a beilo ka tlase ga kgetelelo moo molaetša wa sellathekeng o laetša gore go bile le mothotsoko yo a bego a tseba ka ga diokobatši tšeo le go bega ka mesepelo ya tšona go ya go mongwa tšona. Efela Magane o ganne go ikamantšha le dipoladišano tšeo. This is the phone that I was using during my arrest. Even today, I'm still using the same. You know we can retrieve. The one-time view. Yes. Yeah, so it happened. Let's leave it there. Go bile le tatelano ya diphošo mo maitshwaro a bobedi bjo Magane le Mashaba a laetšago gore bobedi bo be bona le kgatlego ya go laiša diokobatši tšeo le go tloga lefelong la tiragalo ka maikemišetšo e lego seo se bakilego gore khomišene e leke go fata nnete ka maikemišetšo a bona a go thopa diokobatši tšeo. What it indicates, I want to suggest to you, what it indicates is there was no good intentions on your part to get these drugs to be properly dealt with as prescribed by the law. In fact, you had ulterior motives about putting them in that van and you were going to take them where they would not be accounted for. Ditieletšo di sa kgatlampana. League ya baswa ba ANC e thegile sephetho sa mopresidente Cyril Ramaphosa sa go lebeledišiša leswa pego ya panel yeo e ikemego ya Section 89. Ge a bolela le babegaditaba mopresidente wa League ya baswa ba ANC Colin Malachi o hlalošitše boipiletšo bja gore mopresidente a role modiro bjalo ka lesolo la go ikgolwa sepolotiking. Bošegong bja maabane Ramaphosa o boditše badudi gore a ka se tokolle bjalo ka mopresidente fela o ya go sekaseka leswa pego phokong ya Phalaphala go latela kahlolo ya kgorotsheko ya molaotheo ya ka Labohlano. Molato wo o bo hlahletšwe ke mokgatlo wa EFF le wa ATM. The ANC League has noted the recent development and continued public discourse surrounding the Phala matter. The League rejects the continued political opportunism
by individuals and organizations seeking to weaponize legal processes and state institutions in pursuit for factional agendas and factional agendas. South Africa is governed by constitutional democracy and the rule of law, not by political populism or coordinated campaigns and at destabilizing elected leadership. Mokgatlo wa MKB o re o ngwaletše mospikara wa palamente go mo kgopela go thoma ka kgato ya go tloša mošireletši wa setšhaba Khwaleka Gcaleka malebana le go hloka bokgoni le maitshwaro mabe. Boipiletšo bjo bo tla morago ga ka fao mošireletši wa setšhaba a tšweleditšego dikutullo tša phoko ya phalaphala kudu go dinyakišo le dikutullo tša lekala leo le ikemego la dinyakišišo tša maphodisa goba IPID. Mokgatlo o re dinyakišo tša IPID di tšweleditše ditatofatšo tše šoro tša maitshwaro mabe a go šomiša didirišwa tša mmušo bošaedi ke bahlankedi ba golwane ba maphodisa. Ba re Gcaleka o šitilwe ke go tšweletša tše ka moka bjalo ka mošireletši wa setšhaba. Kgorokgolo ya tsheko ya Mpumalanga e beile kahlolo lefateng molatong wa go tlišwa ke mmera wa peleng wa mmasepala wa Mkhondo Vusi Skemekeme Motha kgahlonong le SABC. Motha o nyaka gore SABC e tloše dikgatišo tša polelo tšeo di dirilwego ke mokomišenara wa sephodisa yo a fegilwego ka Mpumalanga Lieutenant General Daphnis Makaleng Manamela. Manamela o dirile ditatofatšo tšeo nakong ya kopano le babegaditaba kgweding ya go feta gore go bile le go šunyašunya nko ga boradipolotiki polaong ya tikologo ya ka Mkhondo. Motha o ngangakala gore dipuelo tšeo tša Manamela di mo senya leina gomme o nyaka gore SABC e emiše go di gaša moyeng le go marangrang a dikgokagano tša leago. Motha o ile a leba pele ga kgorotsheko ya godimo go nyaka gore SABC e tloše le go emiša go gaša ka ditatofatšo tšeo di dirilego ke Manamela nakong ya kopano le babegaditaba. Manamela o latofaditše ge go bile le go šunyašunywa nko ga boradipolotiki dinyakišong tša polao ya balekgotla ba babedi ka ngwaga wa 2022 le ngwaga wa 2023 ka Mkhondo. Baemedi ba semolao ba Motha ba re ditatofatšo tša gore Motha o be a šireletšwa ke bahlankedi ba golwane ba sephodisa ga se nnete. Motha o golegilwe ka go hwetša ka sethunya seo se sego molaong gomme moragonyana a lokollwa. The mere thing that you can do as a broadcasting corporate is to merely remove that and move on with other stories. That's all. But when it comes to the applicant, that particular feed, live feed, will be there for many years if the court is not with us on the balance of convenience and the relief that we seek. Means that it will be there, the kids will see it, I mean the members of society will see it, members of his political parties and political opponents will use it against him. SABC e re taba ye ga se ya tšhoganetšo le gore e bega ka ditaba tšeo di lego kgahlagelong ya setšhaba. These regulatory remedies, my lord, that were ignored, I mean, it goes against the rights also of the SABC itself to publish. Manamela ga se a ganetšana le kgopelo ye gomme kahlolo e sa beilwe lefateng. Then I'm giving the parties until next week, Wednesday, I think it's the 20th, to file supplementary heads, upload them or send them to me, whichever way, either through the clerk or whether Caseland is still open to upload them, so that after the 20th, 21st, 22nd, I must consider judgment and probably have judgment ready by the following Monday. Molato wa go senya leina kgatlhanong le Manamela o tla theletšwa moragonyana. Tonakgolo ya Northwest Lazarus Mokgosi o tšweleditše tlhobaelo ka ga dinyakišo tša komiti ya nakwana yeo e nyakišago maitshwaro mabe kgatlhanong naye ka ge a re e romile dinyakišo tša yona ntle le go bitša dihlatse tše bohlokwa ditheeletšong tšeo. Baemedi ba semolao ba Mokgosi ba ngwaletše mospikara wa lekgotlatheramolao la province go ngongorega ka kgato ya bona ya go rungwa ga dinyakišišo ntle le go bitša molekgotlapetiši wa peleng wa kgoro ya pušotirišano Nono Maloi le hlogo ya kgoro yeo ngaka Ben Bowl. Komiti ya dinyakišišo goba kere komiti nyakiša ditatofatšo tša mmeyara wa mmasepala wa selegae wa Naledi Clifton Group tša gore Mokgosi o laetše mošomo wa peleng wa mmasepala woo go hlakahlakanya pego ya go thwalwa ga molaodi wa peleng wa mmasepala e le go Modisenyane Segapo ka ngwaga wa 2003 ka nepo ya go thibela go thwalwa ga gagwe. Mokgotsi be le sefepisegolo sa ANC ka lekgotlatheramolao la Northwest ka nakong yeo.
mo lekwalong le le romeletsweng mo Sakgotla kwa Konothemolo ya Profense baboledi ba ga Mokgosi ba gatelela gore bopaki jwa mokhuduthamaga wa pele wa merero ya dimmasepala Nono Maloi le mookamedi wa lefapha Dr. Ben Bole bo botlhokwa thata. Gape ba nganga ka gore go ya ka bopaki jwa dipaki di le mmalwa bobedi bono bo amega mo go sekasekeng le go atlenegisiwa ga pegelo ya go thapiwa ga motsamaisi wa pele wa mmasepala wa Naledi Modisenyane Segapo e le ntlha e botlhokwa thata mo dipatlisisong tsa komiti. Modulasetilo wa komiti Nathan Oliphant a re ga go tlhokega gore Tonakgolo Mokgosi a tsaetsege le go gatelela gore go ne go sena lebaka la gore ba biletse fa pele ga bone Maloi go akaretsa le Dr. Bole. Should there have been a need for us to call Mr. Maloi, we would have done so. But there were no direct allegations that we picked up that warranted us calling him at that particular point in time. We don't think that much was going to turn on calling the HOD because we already had information in respect of the process or the role. Moeteledipele wa DA mo profenseng Fredison Akile yo gape leng karolo ya komiti eno a re Mokgosi ga tle go ba bolelela gore ba dire jang tiro wa bone le gore ba bitse dipaki dife. The person who's also the subject matter of this inquiry is the one who wants to direct us on how to do our work. That for me is problematic. I think even if it was a political play that you wanted to bring in, I would say someone must write that letter, not him. SABC kgolagantse le babueledi ba ga Mogotsi fela ga ba tsibogela dipotso tse re ba romeletseng tsone. Gape SABC e ne sešeng ya fitlhelela tshedimosetso ya gore Mokgosi gareng ga dipaki di le 5 tse go begwang fa ba sa bua nnete le mororo ba tsere maikano ka nako a fa ba ne ba tlhagisa bopaki fa pele ga komiti. Bakgotlatheamolao ya profense ba ne go sa le gale ba tlhagisa pegelo ba tlhalosa gore ga ba tle go tshwaela ka tiro ya komiti go fitlhela e konosetsa. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Re sa buša re lamogela thobela dipalopalo tša tlhokego ya mešomo ka nageng di oketšegile ba Stats SA ba bontšha ge mo kotareng ya pele ya lenyaga tlhokego ya mešomo e rotogetše go diperesente tše 32.7 e le go kgolo ya peresente tše 1.3 go tšwa go kotara ya bone ya ngwaga 2025. Stats SA e re batho ba go feta dikete tše 345 ba latlhegetšwe ke mešomo magareng ga kgwedi ya Pherekgong le Hlakola e le go seo se rago gore ke batho ba dimilione tše 10.8 bao ba šomago ka nageng. Phokotšego ye ya tlase e bonagetše makaleng a ditirelo tša setšhaba kago le dinamelwa makala e tša tšweletšo meepo le temo go begwa e le wona wa kgatilego tema e bohlokwa go thwalweng ga batho go le bjalo tlhokego ya mešomo go baso ba ka mono nageng e tšwela pele go ba godimo mo e oketšegilego ka diperesente tše 2 go ya go diperesente tše 45.8. We are saying that in terms of those that are employed, we have gone down by 345,000 people. And we have gone to 16.8 million. We were sitting at about 17.1 million in the last quarter. And of those that are unemployed, rather actively looking for employment, we were sitting at 6.8 million. Now we have gone up by 301,000 straight to 8.1 million. And those bring a labor force of about 24.9 million. Gomme godimo ga yona taba e pijana re rile Stats SA e lokolotše dipalopalo tšeo di laetšago gore batho ba go lekana dikete tše 145 ba lobile mešomo kotareng ya mathomo ya lenyaga gomme seo se hlalošitše palomoka ya tlhokego ya mešomo go ya go diperesente tše 32.7 go rialo ra botšiša gore na maikutlo a gago ke afe malebana le se o swaetše bjalo letlakaleng la Facebook o ne o swana le Constance Gathume o re re be re holofetše kaone lenyaga bjalo ke mo tlhokego ya mešomo ya namelela. Filimon Moleki yana o re tlhokego ya mešomo matšatšing a lehono ke bothata yo bogolo mo e leng gore re bona batho ba bantši ba felelwa ke mešomo bjale ka ge dikgwebo di se sa kgona go dira letseno ke ka moo re bona go beng mešomo ba fokotša bašomi. Letlakaleng la X moahlodi Rampudu yana o re go bontšha ge mmušo le ditheo tša private di palwela ebile di na le seabe tlhokegong ya mešomo. O mafelelo ke Connie Matšhaba yana o re ke nagana gore mmušo o swanela ke go ruta badudi ka ga go šomiša matsogo le go ipulela dikgwebo potlana. Re lebogile maikutlo a lena. Re gatela pele.
Bahlankedi ba kgoro ya thuto ka Western Cape ba tsebišitše gore dikolo ka moka ka provinceng tšeo di bego di tswaletše lehono ka lebaka la maemo a boso di tla bulwa go sasa. Kgoro e re be hloka go tswalela dikolo ka lebaka la mananeo kgoparara a wasintšwego, matsapa a namolo le hlakodišo a gare a tšwela pele ka ditikologong tšeo di padimoditšwego ke mafula e fela matsapa ao a šitišwa ke karolo ya Thaba Lešoba ka ge ditsela tšeo di sa sepelege. Ditsela tša Thaba Lešoba go etša Mitchell Pass magareng ga Seriously Woolsley ka mmileng wa N1 di magareng ga tšeo di hlokago kimollo le matsapa a tlhakodišo. Bahlankedi ba re ba letile monyetla wa go šomiša di-drone tša lefaufau go bona bogole bja tshenyo yeo. Pakakanyo ya maemo a boso ka Afrika Borwa ba re go ka letelwa maemo a boso bja go hlweka letšatšing la go sasa. Ge e le ka go le lengwe mokgatlo wa leago wa Gift of the Givers o re o thuša diketekete tša badudi bao ba amilwego ke se e fela o palelwa ke go fihlelela dikarolo tše dingwe tšeo di sentšwego. A mangwe a malapa ka Limpopo a thomile go holega go tšhomišo ya mothopo wa gase yeo e sa tšhilafatšego lefaufau ya go itšwa biofuel yeo e dirwago ka maloko a dikgomo. Biogas e thomile go ba mothopo o mongwe wa energy kgabagareng ya ge theko ya mohlagase le makhura a wa tlwaelegilego e ile godimo. University ya Venda ka Thohoyandou e hlohloletša badudi ba metsemagaeng go šomiša mothopo wa energy le go ba tlabela ka didirišwa le bokgoni bja go itirela biogas ka maloko a dikgomo. Daniel Magore ke motšofe gape ke molemirui go tšwa motsaneng wa Masia ka ntlenyana ga Thohoyandou. Ka thušo ya University ya Venda le lekgotla la lenyakišo tša temo, Magore o tsentše sedirišwa sa go fetla gase ka morago ga ntlo ya gagwe. O diriša maloko a kgomo go tšwa leruong la gagwe bakeng sa go buna gase yeo yena le mosadi wa go ba e šomišago go apea. Magore o re o fokoditše kudu ditshenyagalelo tša gagwe tša kgwedi le kgwedi tša mohlagase. Project yo nthusa yo phungutsa motengo wa motlakase. Project ye inthušitše kudu ka ge ke kgona go boloka mašeleng a go reka mohlagase. Ke no tsena ka lešakeng la dikgomo gomme ka tšea boloko bja bjona ka bohlakanya le meetse gomme morago ya fetola go ba gase yeo re e šomišago ka gae. Not madi o to dzianyana. Tshepedišo bonolo ya go tšweletša gase ya tlhago ya akaretša go tswaka boloko bja kgomo bjo bo nago le gase ya methane le carbon dioxide le dilitha tše 25 tša meetse ka gare ga tšhilo. Motswako o boloka ka gare ga tanka ya ka tlase ga mmu yeo e kgokagantšego le setofo sa gase. Sekolo sa sekondari sa Tiane kgauswi le Giane ka Limpopo ke se sengwe sa bao ba golegago lenaneo la University ya Venda la biogas. Sekolo se šomiša ditofo tša sona tša gase go apea dijo tša barutwana ka gase ya bio ka maloko a kgomo. Since the establishment of this biodigester, the school has saved a lot of cost, ranging from the firewoods. We're no longer using the fire. We used to buy firewoods before, so this time around we are using the gas from the biodigester. Koporasi ya balumi mo motseng e be e dutše e thuša sekolo go šomiša sedirišwa sa go fetla mohlagase. For me, it was a great experience because I didn't know anything about cow dung generating gas. So for me, it was a big thing, wanting to know everything, and then the process was good. We have got a very strong initiative to try and build capacity, raise awareness, demonstrate this technology to different levels of people. Boloko bja kgomo bo bušitšwego bo dirišwa gape bjalo ka manyora go nontšha dibjalo. Balapa la bomoahlodi yo a ithobaletšego boroko jo bogolo Yvonne Mogoro ba nyaka gore molato wa polao e se ka maikemišetšo kgatlhanong le molekane wa gagwe o potlakišwe. Ba re molato o tšere nako e telele. Lapa le re kgopelo ya baemedi ba molatofatšwa ka kgorongkgolo ya tsheko ya Northern Cape ya gore molato wo o buleliswa le go fetolwa ga moemedi wa semolao go swanetše go phaelwe ka thoko. Mogoro o hlokofetše kgweding ya Mopitlo ka ngwaga 2024 ge a na le mengwaga e 73 morago ga go hetša dikgobalo kotsing ya sefatanaga ka Moranang ngwageng wa 2023. Lebakeng la gabjale re ya mabankela gomme re tlo bua re fetela ka lepatlelong la Mpombela go tlišetša papadi ya Sundowns. Ba tša rena di felela mo gabjale go latela kakanyo ya maemo a boso ka kgaetšedi Mashibe Kganyago. Sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona go sasa ka yona nako ye gabotse.
Dumela mmagedi wa SABC2 ke rata go amogela bošegong bo a ke re lebeleleng tša maemo a boso gore di re tshwaretseng ge re lebelela go la Western Cape re ya gona godimo go la Eastern Cape go na le kgonagalo tša dipula ka diperesente tše 60 ge re tšwela pele jwale le tšona go bonagala go tla bo gontši go ne le kgonagalo tše ding tša dipula gape ge re lebelela gona go la KwaZulu Natal go tsenelela gona Freestata le Northern Cape go na le kgonagalo tša dipula ka diperesente tše 60 ge re lebelela jwale bošegong bo ba kakanywa boso ba re lemoša gore go tla be go ne le memoya e maatla e tšutlang ka mabopong a lewatle go tloga gona go la Cape Town Western Cape go ya gona go la Eastern Cape ge re lebelela gape fase le gona go la Western Cape gona go la Cape Town go na le dipula tša maatla ka dibitše di tlabe di le gona le memoya e maatla e tšutlang a ke re itlhokomele re dikarolong tšeo tša naga ge re lebelela jwalo gape le go sasa ba re lemoša gore go tlabe go ne le dipula tše maatla le gona ge re lebelela gona go tlabe go ne le memoya e foka mabopong a lewatle go santšane go tšutla moya e maatla e tsenelelang gona go tloga gona go la Western Cape go ya godimo go la Eastern Cape ge re lebelela jwalo re tšwela pele jwalo go sasa go lebelela le gona moya o lo santšane o le gona o maatla gona fase go la Western Cape a ke re itlhokomeleng re le dikarolong tšeo tša naga ge re lebelela jwale gona go la Gauteng tšwela pele jwale le tšona go bonagala le gona go tla ba gontši go ruthetše Pretoria ka tša 24 Johannesburg ka tša 22 Vereeniging 22 ge re lebelela go provinceng ya Limpopo go sasa go bonagala le gona go tla ba gontši go ruthetše go fiša ge re lebelela Thohoyandou Mosina ka tša 32 re lebelela Polokwane ga Matlala le gona Seshego re lebelela gona o leng ga Sekhukhune ge re lebelela gona Motlhaletsi re lebelela gona ga Phatla le ga Mashabela go bonagala o tla go ruthetše Bakersford ka tša 30 re lebelela provinceng ya Mpumalanga go sasa go tla be gontši go fiša le gona ge re lebelela gona godimo go Sekhukhune ka tša 33 ge re lebelela Mashishi 27 Emelo ka tša 23 go provinceng ya KwaZulu Natal le gona go tla be lentše le tšwele ka Marundi dikarolong tše ding tša naga ge re lebelela Ulundi go tla be go fiša 27 ge re lebelela Potchefstroom le gona go tla be go ruthetše Durban ka tša 27 go fiša ge re lebelela Eastern Cape le gona re beletše ka moya le maatla e fokang maletswa go tla be go tonya ka tša 16 ge re lebelela gona Mthatha le gona go tla bontše go ruthetše re lebelela Xebega go tla be go ne dipula ka tša 10 go provinceng ya Western Cape go la go sasa Beaufort West le gona go tla be go tonya ge re lebelela gona Riversdale le gona go tla be go ntše go tonya Hermanus le gona ka dipula tše di tla beng di le gona go sasa go tla be go ntše go tonya Northern Cape go la go sasa go tla be go ntše le gona go tonya dikarolong tše ding tša naga go ine pula a Penton le gona Springbok go tla be go tonya kudu ka tše 14 Calvinia ka tše 12 re lebelela gona go la Freestata le gona ba tla itemogela gore go tla ba le gona go tla bontše go pipile mare Kroonstad go tla be go tonya ge re lebelela Wepener le gona go tla be go ntše go tonya ka 14 ge lebelela Western Cape ge re lebelela gona wena o le Northwest go la go sasa Mafikeng le gona go tla be go ntše go ruthetše ge re lebelela gona Taung ka tše 22 ge re lebelela go gongwe di ka le gona go la Taung go tla be go ntše go ruthetše ka tše 20 go tšwa go nna setlogolo sa kganyago ke lebogile nako a lena ke re ga e be boroko.